Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 6, versikulo 12. Kasano ti panakaammo ti siya sinuman, no anya ti kasayaatan a banag, nga agpaay iti maysa a tao iti daytoy a baba. Awan serserbina a biag, nga agpukaw akas iti aniniwan. Siya sino ti makaibagan no anya ti mapasamak iti lubong, kalpasan ti ipapatay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti kaya dyan pagpasyaran tayo inton weekend. Mapantayo ag beach. Siyempre, ag-treat di ka promote. Of course, syak. Day takit ti kay kayat ko kan ka, Emmy. Saan ka naimot? Ken galante ka, friend. Si kaman mati maipromote iti supervisor. O anya, ibagayo no sa dino. Nora, Tata, marigatan akmanen nga umagas. o sige, taingato tayo day tapungan nyo. Dakon kaya't nagsubli pa sa ospital. Kagap-gapo tayo ijay. Agsubli tayo manen. Isungarot nga ibagbagak at dakon kaya't ti ma-ospital. Aday ta. Gusto ka din ti kangato tipungan nyo. Huwag anak ko, mayatan Ala, maturog kayo nga rudan ni imingay. Saan pa'y asimmangpet, tatang? Rabin Addan sana pananda ka dagiti gagayam na. napananda. Napanda nag-beach. Nakitak nga medyo impost dala dawan da iti Facebook. Apa kayo mga anak? Tono kayo. Oh, apay asim mardin kayo matanyagi no. Ay, nabartag kami yan, Emmy. Bitin ti arak, Emi. Gumatang tayo pa'y. Huwag man nga rod. Kasapulan nyo kadipay ti pulutan, agpagatang agpay. Anya nga oras sa simmangpet ka? E di parbangon. Imbag, taada kanyak ti tulbag. Napanan nyo manen idirabi. Ijay beach. Dayjay. Aguyak manen ni tatang. Sumragak ita amasapa. Ingka kumapay kitaan ni tatang. Apay pay laang. Adda kamat amang tartarakan kan kuana. Kasapulan na ti agas. Alangan na siyak manin ti gumatang. Mangibaga kamat akan ni Manong. Dakdakil ti sweldo na nga may ti siyak. Madimot ano siyak akanayon ti aggastos. Apay, siyak laang ti anak ni tatang. Oh, Emmy, baron sa maninday ta tablet mo Di baro arwar da ito'y. Wow! Ikabkabisado nga rod. Di kan San Maritz friend. Si Gamat. Agasam nga minti sweldom kas supervisor. Doble! Orayang mad ati pa nakapromote mo. Ay, kano nga tamat. Itakuman. Si Gamat, apurado kalaonay. Awan samot ti tao dito apartment damanong. Napanan na nga ta. Itayak pa lang agtuk-tuk-tuk. Agtuk-tuk ak man pa'y. Apay Nora? Kunak na awan tao dito apartment mo, manong. Honey, asino dayta? Ni ading ko. Anya ti masapol mo ading. Umay kan, tag-shower tan. Honey, mabit lang. Sino tayo dyan babae, manong? Baro a girlfriend ko ading. Ha? Awan kayon ka ni Ani? Awanan Anya nga minti masapol mo. Di na ka di paunagan? Sana mabalin. Ibagam laeng no niya ti masapol mo. Ngam, kasapulan ni tatang ti agas.
Dayta, sa kasot dayta. Yan anay mon. Sige. Sa nga gasot? Uwen. Ala, agawid akinton masangok. Tatang, mangan kan. Ni Amy ngay. Amuyo mo tanday dyan nga anak yo. Saan ang matagtagi tao dito balay? Ipagamantag sa sango tayo tumot amangan. Katno ka na yung tipandangan na itirwar. Kat ni Manong Mau. Napanak itay iti apartment na. Apay, di na ka di kayat agawid. Nang ted iti kwarta. Sa nga gasot. Paggatang yo kano iti agas yo. Ibagaman mait. Tagawid dito'y balay. Addan sa manen sa bali akaliv-live-in na tatang. Iso adi na malagip ti agawid. Enjoy mo ti ag-disco niya, Bernard. Basta sikat ka duwag, Amy. Talaga nga agin joyak. Ay, anya nga oras nga itulog kay Jibalayo. Nasapa pa man. Enjoy yan tapay ti ag-disco. Sabagay, day off mo yung ton bigat. Wan anya. Di mo pa yan malagip ti day off mo, ha? Anya nga iti pa namin ton bigat. Ta day off mo. Si Kaman, nada pangawisam kanya. Ag-date ta, ha? O sige, sa dino. Apay anak kasukat ka, Nora. Mapanak ija ili. Itan? Wen tamapanak agpalengke. Sino ti kadwa ni Tatang? Si kapay lang ata day off mo mat ita. Itaak lang mat arumwar, tadda ka. Partakam nga rod, tadamot papanak. Ura italaang mat a day off mo kuma. Ipaay mo mat ti oras mo ka ni tatang. O sige, ingkan, tapno makasubli ka adagos. O sige, di mo plipatan ti agas ni tatang ha. Diyak kabisado dagita ang agas na. Juan Bernard, di kagdanag, umayak. Basta urayin naklang dita. Si Kamat, umayak ka talaga. Nora! Juan, bantayak lang ni tatang ko. Nora! Okay. Nora! Mabait lang ha. Ay banak ni tatang ko. Nora! Umayon! O apay aya, anya ti masapul yo. Ni Nora ngay. Adda na panan na. Itayak pa lang agay-ayab. Diya ko nalapdan. Nakaisbo akong. Anya? Dispensarang balasang ko Takastuyak mat ngaminan. Anusan nyo? Ninoran to timang dalos kada kayo inton madamdama. Nasaya at tadakan, rumwarak matan. Oras lang a binantayam ni tatang. Nagbiit. Pumanaw ka manen. Diyak trabaho timang bantay iti masakit. Ama tayo dayta. Apay adi mo anusan. Mabilbilang lang ti aldaw na di tirabaw ti daga. Hinakon. Ingkapulasan ni tatang. Pasensya kan anak ko. Diyak nalapdan. Impalinis yung kuman akan ni Amy, tatang. Aday ta. Naopran kayon. Madlaw mo't ngamin, adi na kaya't anak ko. Anyamot dagiti daddo mga anak yo, tatang. No awanak, awanan ti mga iwan kada kayo. Imbag ngarutanda ka, Nora. Diyak namnamahan dagiti kakabsat mo. Pudno adadakkel ti sweldo da. Ngam, marigatan da pa'y amang ted iti paggatang iti agas yo. Ay na. Alan, huston tatang, saan kayon nga agsangit? Adda aklat ta amangaywan kada kayo. Oy, dating period kayo gaya man ka ni Bernard, Namo madagos. Katun, Naanos mat siguro ni Bernard anya. Wan. Ay, kasanumot ngamin. No idi pa'y kumangamin ang nagaram. Mabain.
Sa cellphone mo. Sumbatan. Hello? Amy, ni Tatang, intaray ko dito ospital. Anya? Umay kayo kumakan ni Manong, itamot laang. Makapasuron! Imaya ko dito apartment mo, tadi mo man song-songbatan, ti awag ko kanka. Apay ayang amin. Aday ti ospital ni Tatang. Ay kat na kayo pa'y laeng at makamukan ko na. Tata kayo ti babae. Da kami a babae? Apay, sika. Saan na ka nga anak? At dangarod ti trabaho. Di ka lang aro dinagaw-awit iti balay. Itata na ospital ni Tatang? Di ka pa'y umay? Umayak no kayat ko. Di nakpilitan. Seryoso ti kasasaad ni Tatang. Anya? Isong ado ti nakakabit kan kwa na. Saan pa yan ang makasao? Kan sana makamulagat. Tatang. Kumusta ni Tatang? Naka-ICU pa'y laang. Anya di taawit mo. Ado a prutas. Makmakan. Saan ang makapangan ni Tatang? Saan na ang makandagita? Ay, Nakaliwa kun iti trabaho, tawan nagbantay ka ni Tatang. Sika, maaramid mo kadiday ka. ko, Ado dagiti nagkurkurangam ka ni Tatang. agsao ka manen. Katsi ka, kabalay mo amis mo ni Tatang, inasikasum ka day. Anya? Puro ka trabaho ah. Kanayon ka abisi. Pasyar ka pasyar. Tila papapanam. Apay ko nam, jakam mo. Boston. Kayat mo pa akadwa dagiti kagayim mo. Manukad di tinaitad mo kin ni Tatang a kwartana. Di naksidiran akasta. Tano ado ti pagkurkurangak kan ko na. Ado pa'y ti pagkurkurangam. Sikatimang sukat iti bado ni Tatang. Naglaing kan nga gibaon? Sikan ata sikat ti lalaki? Reklamadura ka! Ita ka lang agparang diti ospital, sikapay ti nariri? Huston. Uray ka di dito ospital kat aga pa kayo pay. Dayta nga Amy, so ti papasulam. Nagkado a reklamo na. Mas ado ti reklamo. Huston. Agsardang kayon. No diyo kayat nga ramidan. Syakon. Da kayo adwa. Diyo pa'y may parik na ti panagayat yu kan ni Tatang. Ay, Itanaang nga ikanyo itinaimas at araon ti ama tayo. Itapay, tasaan nan amakan dagita. Nora, Itata nakapsutan ti ama tayo. Sakay to igatangan iti baro abado na. Apay, masapul amatay ti ama tayo. Sayon to igatangan iti baro abado na. pakawanan naknora din ko. Diyak ising-isingir ti bannog ko. Ti panang bambantay ko ka ni Tatang. Ngamda kayo nga anak na. Di yu man lang na iparik na ti panagdunguyo kan kwa na. Sa ita, takastan ti kasasaad na. Sakay to umay paspasyaran. Anyat klase yung anak. iparik na tayo ti pamatig tayo kadagiti naganak tayo kabayatan. Anapigsa na pay laeng. Tapno iti ipapanaw da awan to ti nakasidir iti konsensya tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo